Pa ja mislim da je i logično da svoje profesionalne i životne planove u jednom periodu vežem za državu u kojoj sam rođen. Ne samo u kojoj sam rođen, nego u kojoj sam proveo i svoj formativni period. I ako izuzmemo ovo vrijeme koje sam proveo po bijelom svijetu, ja mislim da sam pola svog života i do sada proveo u Crnoj Gori. Tako da ja mislim da nije nelogično da neka razmišljanja o svojim planovima vezujem za tu državu. Ja sam inače, krajem prošle godine, 2016. počeo da razmišljam o osnivanju jednog instituta za istraživanje politike i političke teorije koji sam htio da smjestim baš u Crnu Goru i da se unutar tog instituta bavim analizom izvjesnih koncepcija, ali dvijema školama politike i retorike. Onda se vremenom pojavili su se neki predlozi i za praktično političko djelovanje. Meni se to učinilo strašno zanimljivim i eto malo fortuna, malo namjere, malo uticaj prijatelja koji imamo ovdje u Crnoj Gori i eto mene sada u crnogorskoj politici.